urakoze cyane. Reka duhere mu mikino ya Sekafa Kagame Cup uyu mwaka iri kubera mu Rwanda. Ni imikino yatangiye ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa karindwi. Uyu munsi rero baraza gukina imikino ya nyuma. Hamaze gukinwa imikino igera kuri 20. Byumvikana yuko imikino ibiri iza kuba kuri uyu munsi aza kuba bujuje nyine cyangwa se bujuje imikino 22 muri iyi Sekafa. Hanyuma rero saa 12 ikipe ya Rayon Sport muri Stade Amahoro iraza gukina ikipe ya Gor Mahia. Hanyuma rero abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport barangajwe imbere na Perezida Murenzi Abdallah bitabiriye imyitozo ya nyuma y'ikipe yakoreye ku kibuga cy'imyitozo cya Stade Amahoro, ikaba iri kwitegura uyu mukino wa nyuma. Uyu perezida w'ikipe ya Rayon Sport yavuze rwose yuko 1/2 cy'ibihembo abakinnyi mu by'ukuri bazabona cyangwa se ikipe muri rusange batwara kino gikombe ngo bazahita bayahereza abakinnyi. Birumvikana mu bigendanye n'amafaranga, kubera ko ikipe ya mbere igomba gutwara $30 byumvikana yuko $15 bigomba guhita bihabwa mu by'ukuri abakinnyi nk'agahimbaza musi. Ariko kandi umuterankunga wabo Beka nawe rwose yuko agomba guterekaho cyangwa se kubahereza nabo mu by'ukuri amafaranga yiyongera nyine n'ubundi kuraya, avuga yuko yose ushaka kugera kuri $30. Ikindi kandi nuko uyu perezida w'ikipe ya Rayon Sport yanavuze yuko hari abafana benshi n'abakunzi b'ino kipe n'abakomeje kohereza amafaranga, ku buryo amafaranga agomba guhabwa abantu basore ari amafaranga ashobora mu by'ukuri kuba yagira icyo yongera ku bikorwa byabo bya buri munsi. Ikindi nuko ku mugoroba byatangazwaga yuko hasigaye amatike atageze no ku bihumbi 3 kugira ngo 45 byose iyo Stade Amahoro yuzuye ababa barimo nyine kugira ngo nyine bibe byarangiye mu rusange. Byumvikana yuko bishoboka yuko Stade Amahoro iza kuba yakubise yuzuye. Nibusobanura yuko ino kipe yagize nyine ku mukino wa nyuma ikipe ya Rayon Sport ikaberuka iki gikombe mu myaka 28 ishize, kubera yuko icyo gihe mwaka w'1998 ubwo yatsindaga ikipe ya Murandege mu gihugu cya Zanzibar. Ikindi kandi nuko n'imyaka 16 irashize ikipe mu Rwanda nyine itwaye Sekafa, icyo gihe ikipe ya APR mu mwaka w'2010. Ese nza gutwara kino gikombe, ibyo ngibyo byose nibyo kuza guhanga amaso. Ariko kandi mbere yo kwisa saa 9 baraza guhatanira umwanya wa gatatu. Ikipe ya Al Hilal iraza gukina ikipe ya Jamus, nuko rero bimeze. Ariko kandi uko nkomoje kuri ikipe ya Rayon Sport nabwire yuko ikipe n'ishonjora ry'ibanze rya Confederation Cup ikaba yaratomboye ikipe ya Panthère yo mu gihugu cya Cameroon. Hanyuma ikipe ya APR muri Champions League itombora ikipe ya Aigle du Congo yo mu gihugu cya Congo. Hanyuma ikindi nuko muri basketball igikombe cya Afrika cyatangiye muri basketball mu matara y'imyaka 18 kikaba kiri kubera muri Côte d'Ivoire. Ikipe y'u Rwanda ntabwo byagenze neza kubera ko yatsinzwe n'ikipe ya Senegal amanota 78 kuri 38. Ku munsi w'ejo barakina umukino wa kabiri abazakina ikipe y'igihugu ya Cameroon. Ikindi nuko mu mikino ya basketball ya mu bagore ndetse n'abagabo bari mu mikino ya kamarampaka. Mu bagore ino mikino iraza gutangira kuri uyu munsi, aho ikipe ya Rege iraza gukina ikipe ya APR ku isaha y'isa 8 baraza gukina muri BK Arena. Ariko kandi ikipe ya Kepra na ikipe ya The Hopes baraza gukina nabo ku isaha y'isa 10:30 bakine muri BK Arena. Mu bagabo baraza gukina umukino wa kabiri ku isaha y'isa 1 ikipe ya RSSB Tigers iraza gukina ikipe ya APR. Umukino wa mbere ikipe ya RSSB Tigers yasize ikipe ya APR. Hanyuma kandi undi mukino uza kwa ku isaha y'isa 3:30 ikipe ya Rege iraza gukina ikipe ya Patriote. Umukino wa mbere ikipe ya Patriote ikatsinze ikipe ya Rege, baraza no gukina imikino ya kabiri. Nihuta cyane ngana ku musozo. Yego ngane ku isoko ry'igura n'igurisha, mbwira abantu yuko Rodri n'umunya Espagne bamaze rwose abamuhagarariye guhitamo ikipe ya FC Barcelona kuruta ikipe ya Real Madrid. Bivugwa yuko ibyibanze we bamaze kubyumvikana, hasigaye amakipe yombi kuba baganira. Hanyuma umunya Brazil Bruno Guimaraes uyu
nguyu ku munsi w'ejo nibwo yasinye amasezerano nk'umukinnyi mushyashya w'ikipe ya Arsenal yakoze ikizamini cy'ubuzima hanyuma rero akaba agomba gutangazwa vuba. Malo Gusto ni Umufaransa yakinaga ikipe ya Chelsea n'ubu niyo akirimo biravugwa yuko ashobora kuba yasohoka